عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Miyakapun ki Abu Tha'laba al-Khushani asi Jurthum ibn Nashir. Miyaswatun swalla miyakapun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piteruyan. Amataan aswalla na ini paliugatian sa mga paralo sa uban yung diray nunan. Gutumiyaman sa mga tamana na uban yung lepasa. Guinis sa parian sa mga siyay na uban yung suguka. Guana doon yan alawi ang mga siyay kalimu yan narkano. Sa kena uba kalipat na dini pembebenuga. Miyakapun ki Abu Tha'laba al-Khushani asi Jurthum ibn Nashir. Miyaswatun swalla miyakapun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piteruyan. Amataan aswalla na ini paliugatian sa mga paralo sa uban yung diray nunan. Gutumiyaman sa mga tamana na uban yung lepasa. Guinis sa parian sa mga siyay na uban yung suguka. Guana doon yan alawi ang mga siyay kalimu yan narkano. Sa kena uba kalipat na dini pembebenuga.